द ग़ज़वे मुस्तलिक़ आगाज शो जनाब रसूलुल्लाह तैयारे को सहाबा किरामो ते ओ फरमाइल छे तासु खपली बिबियाने सोक जान सरा ब्याए नो द ज़नानो यो जुदा जलूस और यो जुदा कारवान जोड़ के ग़ज़वे मुस्तलिक़ ता पडेर गण तादाद सरा द काफिरों मुकाबले था जा नजर की द 70 आयात ला रागले न दे रसूलुल्लाह अलैहि सलाम चतलू बिबिया आयशा फरमाइल कि या रसूल अल्लाह चता सुजे ओ सहाबा जान सर बिबिया ने बे नुस्तासु को खबगान निज़म दर सरेज़म अजीजान रसूलुल्लाह अलैहि सलातो सलाम बिबिया आयशा द वक्त के नावे वजान सरे ग़ज़वे मुस्तलिक़ ला रवाना का बिबिया आयशा चतला द खपल खोर न यो द गारे हार ओ द सर सकाले उगस्त च जमान नावे तोब दे द नावे तोब दौरान के जम काली इस्तेमाल कम न द खपल खोर आसमान है जान सरा काली वागस्तल और रसूलुल्लाह सर रवाना अजीजानु जहाद म्याश दुआ दरे च द मुस्तलिक़ खत्म शो जनाब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम द आगे तरफ ना ओ फरमाइल च गजा फिलहाल जहाद खत्म शो जे रवान शो सहाबा किरामो के यो सफान बिन मुअत्तल नुमे ने दत हुई च तबद सहाबो द उखान न उखरुस रावले का कमजे उखान मु देरकू चूकू अगजे के सपाती शिवी तब अग गोरे नो अगे दिल सातले उचतो बद सहाबो न कसपाती बजान सरराले स्तादग ड्यूटी ला द अगे डडे चराजी माखाम आजान शो जनाब रसूलुल्लाह फरमाइल च सहाबो पूछे द माखाम वक़्त दे च मुल अदा कुनु ब्याबजू द्वारो जानो सरदार आवाज को च ए सहाबो कुशे रसूल मकबूल दावा सर फौरी सहाबो कुशल साहब किराम खपलु बिबियान तो विच तासुम कुशे औ द अल्लाह मुन अदा के द मानजन बाद सफर बांधे रवान शुकोर तबजू देव की बिबिया शम राग लरा कुशला द माखाम मुंद पार तैयारी कई लरज़त अजान सरो बवागस्तो पर्दा के नास्ता चार दाम कयो मानजल अजान तैयारी द्वारो जानो सरदार काए नामदार फखरुल अंबिया इमामुल मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल बांधे उदरे दो मुंजे अदा को साहबो मुल अदा को बीबी आयशा सिद्दीक़ी उम्मुना व उम्मुकुम व उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कले चिचारा दाम को दसर ने काली रवा गस्तो लांदे के खोदो सोख चिचारा दाम उशो काली वरना एरशो जेवर उसर लांदे पातिशु औ बीबी आयशा रालो पमान जबान दे उदरेदा बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मुस्कई सवक्त सजदे द अल्लाह रजा द पारा उलगूले त्यार लगे दिलदान जनाब रसूलुल्लाह आवाज कुछ ऐ सहाबो मजलुम पसर दे फौरी खपलू खानो की जाओ तखीज जच रवानी गो बिबिया ने पतुल ने खपलू खानो तखीजी बारून लराजी की जाओ लराजी बिबिया शमराला बिबिया आयशा ने इरशविदी च मागनी दुखपल खोर काले जेवर अमेल याद सरमंग रागस्त दो अराना पाते शविदे फौरी रागला औ प उखबान के नास्ता औ जनाब रसूलुल्लाह वाजु कुछ खान रवान के द्रेसो खान काफिला रवान शवा बीबी आयशा चजान तो कतल आगद गाड़े हार औ दसर मंगते न पाते दे जनाब रसूलुल्लाह ते गक उनको औ प मजरा कुशलो आग काली पसे वापस मंडा कड़ा
उख मख के रवान दे, सहाबा रवान दी, कारवान रवान दे, कोच रवान दे, आंतर दे च जनाब रसूलुल्लाह पके रवान दे। बीबी आयशा सुवक्त चरागला अगद काली ज़ैतरो रसेदा काली प्रोत रावा गस्ता खुच वापस प मंड मंड रालन काफिला तलवो यवाज फाते शुआ। बीबी आयशा स्तुर्गु बांधी उख किराले ची अल्लाह खज़ाते मा जनाब रसूलुल्लाह तमाम सहाबरा नमख की तलिदी ज़क यवाज़ ज़म खज़ाते या अल्लाह यवाज़म तले नशमा काफिलरा नमख के लाड़ा या अल्लाह तुम नासिरों का बादशाह औ पखपल ज़ैबान ने पाते शुआ। दिल तक सफ़ान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवान दे आगज़ई नगूल चिकम दे सहाबो दमकड़ा चान कुज़पाती अजान सरवाली मशकी ज़पाती अजान सरवाली द्वारो जानू सरदार वर्त ओ फरमाइल ची बच्चे तो बदा ड्यूटी के सहाबो न सफाती अब अजान सरवाले आगा सहाबी यो डेरवे दिलदारो परहेजगार दे रसूलुल्लाह अलैहि सलाम माशिक दे जनाब रसूलुल्लाह तो मदरसे तालिब दे पर रसूलुल्लाह ईमान दे पर रसूलुल्लाह मयन दे चस वक्त गज़े तरो रसेद यो ज़नाने हुलिदा पढ़ुन के पटना सदा औ द खफगान द वजे जड़ी दी जड़ा के स्तर के वर्गली दी उदरा दगे सफ़ान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह चो कतल चिगकड़ी चे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह सो के इंसान मर दे मुंगदल तमस्तायु औ अखिरत के मस्तायु पजुंद मस्तायु औ द मर्ग औ द जुन बाद मस्तायु इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन तिलावत कर। बीबी आयशा खोली दले वो पोर कोटवाली बांधे खोचे मखामख कतल आगा बीबी आयशा सद्दीक़ा चिज़ान लनास्तवा औ पचुगु चुगु जारी ची जनाब रसूलुल्लाह सहाबरा नरवान दे लाड़ल औ ज़दिल तयवाज़ पाते शुमार। दुद्वाल जहानु सरदार अकाई नामदार फखरुल अंबिया इमामुल मुज्तबा महबूब किब्रिया रवान दे खुच शाता अब्दुल्लाह इब्न उबई बिन सलूल यो रईसुल मुनाफिक दे रसूलुल्लाह बांदी मान रोड़ो कलिमा बेम वेला रोजे बेम निवले हजुने बेम कोलो जहाद लबम रातलो और रसूलुल्लाह अलैहि सलाम सरबड़ुम भी सब के वलाड़ो मख के बेम स्वाद पजेब के टुंबलो लो लोए गिरवा लोए लोए मजेदार पटकी बे वहलू पेन से बे उचते हुए औद द्वारू जानू सरदार पर सहाबों के बनास्तो दावे वेची या रसूल अल्लाह जम पता बांध मैंने मो पता बांध मीमान ले लेकिन अल्लाह उफरमल चे हबीब दालोए मुनाफिक दे दद पला इला दो कनशे ज़के यो शेर फरमाई बर्जुबान दो या समद पैदाओ दर दिल या सनम बर्जुबान दो या समद पैदाओ दर दिल या सनम ए बातिल काफिरी जाहिर मुसलमानी चिसूद पखल लैलावी पजल बांधे बलावी पजबा बांधे रबवी औ पजल बांधे रबवी अल्लाह जाहिर ईमान औ जाहिर लैला मंजूर नदी अब्दुल्लाह इब्न उबई बिन सलूल पजब लैला वई औ पजल के स्ताब दुश्मन दे द अल्लाह दुश्मन दे अगा अब्दुल्लाह इब्न उबई चदा बीबी आयशा उख्तो कत्ल न जनाब रसूलुल्लाह ते आवाज को या रसूल अल्लाह
په اوخ باندې بیبي عائشہ نشته ده او اوخ تشتو روان ده دوارو جهانو سردار چې سمغلی اوخ لراغه وې قتل نو بیبي عائشہ پکې نوا ځکه بیبي عائشہ خپل کالی پس رستو پاتې شوی او صفوان بن معطل ځان سره را روانه کړی صفوان بن معطل ورته وای بیبي تبران روان دے زکت دا تمام جہان مورے دزمک اسمان مورے زما مورے دا دنیا مورے نو تمان روان دے زوز بدر پسی رستو روان ما بی بی عائشہ پا اخبان کینولا او دا صحابی دیر دیندار و پرزگار و پس رستو پیادل روان دے عبداللہ ابن عبی رستو راغے خود منافق چی او قتل چی یو دا صحابی دو بل بی بی عائشہ صدیقہ دا نفوری خلقت ہوئے چی محمد رسول اللہ پا نبوت دعوت کئی خو تاسو پہ ادبار مکوئے پاغی ایمان مروڑے اعتماد مکوئے زکا محمد رسول اللہ زانتا رسول ہوئی او اغد بی بی دا بدنام دا پارا پاتے دا صفان بن معطل سر بدنام شوا یواز دوارا را روان دی اغد محمد رسول اللہ زان خبر ندے او بی بی اغد پردی سڑی سر روان دا بد فیلے گمانیوں کو دبد یقینے گمانیوں کو افکی لگاؤ تومت لگاؤ بہتان لگاؤ جناب رسول اللہ علیہ السلام چپک ملار بانزی صحابہ ورطگوری خدا رکی ہوئی چی یا رسول اللہ تمزان خبر نے او بی بی عائشہ خبر ندا خو یا رسول اللہ استاد کور بی بی صحابی سر را روان دا عبداللہ ابن عبی ور سر بدنام کڑا سوخت ددوارو جہانو سردار وگنو لخبر رو رسیدا نو صادر پا مخواچو او کورتا پا مزر آگے ڈڑے لگول دا معشومان توشو بی بیان ورتو یا رسول اللہ اے زمونگا خوگ محبوب و خوگ شوہرا نند بدن باند درنوال دے رنگ دے تغیر دے نن خپ خپ معلومی گے دارا تو آئے چھ تپس باند خپائے رسول مقبول ورطا غگ نکی او خبر ورطا نکی جواب نور کئی چپدی کی بی بی عائشہ صدیقہ رالا آواز کئی یا رسول اللہ سلام علیک دوارو جانو سردار سترکو کی اوخ کی اگر دے مخید بی بی عائشہ نوارو او سلامی ورنوان غستو بی بی عائشہ صدیقہ ورلا پا بلڈ باندی راتو شا یا رسول اللہ سلام علیک دوارو جانو سردار سلام واغس خلق گندی خبگان سرا پا مزا آواز سرا بی بی عائشہ سرمین نکی محبت نکی او دا محبت پا نظر ورطن گوری بی بی عائشہ ورطو یا رسول اللہ کم گنارا نشودا کم خطارا نشودا یا رسول اللہ چند پا مخ مبارک اغا خنداشتا نا اغا بریخناشتا نا اغا تبسم و خوشالشتا دے یا رسول اللہ سترگو کی دوخ کی دیوایت مانا پس خپائے دوارو جانو سردار اور سر خبر نکی آواز کرت چہ عائشہ زد دنیا خلق سر استرگ نشم لگو لے چا سر ادرے دے نشما کور کے بناستے ما سادر بمی پا مخبانی خور کڑوی چاہتا بسترگ پورتا نکما یا رسول اللہ سوزر چت مانا مراورے مانا خپائے ما تخپل گناوایا یا رسول اللہ چتو بطنو باسم تپس بانے خپائے رسول اللہ علیہ السلام ورطو اے بی بی دارت
وچت دوخ نسل کشولی او لاند پاتشوی تاثر صفان بن معطل یا عثمان بن معطل چرا روانو نو اے بی بی دارات ہوئے تا صد پار پاتشوی او صد پار کشوی بی بی ورطا اجلل چی واللہ العظیم یا رسول اللہ زماتن من وطن بدن کفن تا نظار شاہ تاج و تخم در نظار وقت و بخم در نظار متاع و منال میں در نظار اہل و عیال میں در نظار پلار و مور میں تا نظار فدا کام بی و ابی یا رسول اللہ پلار و مور میں در نظار شاہ ما چکم زے چار دام کو الترانا داد خپل خور اکالی او سونا پات شیوا اغا د غاړه هارو د سرمانگ پات شیو اغا پس ورل ما امیر واغستو بیا را روانه ما په خدای مې د قسم وی نرات صحابی قتل دی نور تما قتل دی نه ما سره خبر کړی دی نور سره ما خبر کړی دی یا رسول الله چتران مراوره ما سر خبر نکای پا ما دی بدگمانی دا زما دی پا خدای باندی قسم وی اے دا اللہ حبیبا سر با سجدہ کے دما اگر پوری بجان ما چکم پوری آرا نساخت لینوی او یا اللہ ترا ذکرنی او زما صفی درتا اللہ ویلینوی دوارو جانو سردار پا بدن باندی تبرالا زکچ دمین کوری روالے د منافقانو دلاس کوروان شو محبت کے فرق راغے الفت کے فرق راغے منس کے بلتن راغے نفرت راغے الفت ختم شو محبت ختم شو بی بی عائشہ وچی یا رسول اللہ تم خفائے واللہ کبن خوراکو کمون بسکاکو کما رازیو د دوارو جانو سردار تڑوان درستو کی گی یا رسول اللہ مانم مرورے گا زما باندې د ناوې توپ کې کور مروانوا یا رسول الله زما مینا باندې اور ملګوا یا رسول الله والله کبد خبر نم خبره ما یا الله سبدرا نشوی دی ما بد کالی نوم مغستینو زب واپس تلینو کما تا معلومات ہوئی چھ منافقان با پما کوروانین واپس باورغلینو ما بی بی عائشہ جاری سارے بسجد باندے پروتے رسول اللہ علیہ السلام خفلے ابو بکر صدیق راگے یا رسول اللہ معلوم کی کا لئی وجگن اب کہتا یا رسول اللہ داسد جڑی او سوجن خفو مرورے او سوجن جاڑے ابو بکر صدیق توئی چھے اے صدیقہ زماد غار ساریا اے وفادار وفادارا وزما غار سور مرگریا وزما یار غار سورا وزما پسخت کے پکارا وزما ہجرت یارا وزما صدیقا وزما عمیقا وزما رفیقا تا معلومات نشتا دے چھ بی بی عائشہ لاندے کوزشوی وا چا بدبختانو یو دا سے خبر کردہ باروتے نشما سترگی لگولے نشما سرو چطولے نشما داس ظالمان دی بی بی عائشہ چا سر بدنام کڑا ابو بکر صدیقہ نبخوراکو کم نبسکاکو کم چتر کم وقت پوری ماتا دا بی بی عائشہ صفت و وصف پیان شوینی ابو بکر صدیق غوگ باندے لاس کی خون چلک چے پروردگارا زخو اغا صدیق ما چما پا کفر کم شراب ندس کلے یا اللہ زنا میں ندکلے یا اللہ زنا کار نوما خطا کار نوما گناہگار نوما زخوغ صدیقیم چد محمد رسول اللہ سر پا ار سختے کے ولارم ار تکلیف کے ولارم ستاد پارما پا بدل باندے زخمولا پزل باندے داغولا بدل میں پخپلوینو خروب شو یا اللہ خستا
ستا حبیب می واغستو ما په کفر کې جهالت او پنا پوهه کې چرته زنا نه کړې یا الله زما په لور باندې دا څنګه تهمت پور شو دواړو جانو سردار ته ابو بکر ځان سره بیبي واخلا و ابو بکر صدیق ځان سره خپل بیبي واخلا دا خپل لور بیبي ځان سره واخلا کور طرف ته بوزا ابو بکر صدیق ورته یا رسول الله زما تن من بدن تا نظار شا تا نه قربان شا په خدای مې دې قسم وي زب بیا شي ته کته نشم په خپل برازي ځان سره بوتلې نشم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لاردا او جناب رسول اللہ بی بی عائشہ ځان سره کړه اے بی بی راز چپلار کر دے بو زما مورل دے بو زما تب التصور وز تیرے کے زما طبیعت خراب دے اے پروردگارا یا خدا غکور دے چھ رسول اللہ علیہ السلام جہاد لزی نو یواز نزی زان سرائے شبی بی بوزی کہ رسول اللہ علیہ السلام کور کے زندگی تیرئی نو بی بی عائشہ ورسروی یاد منافقان و بدبختان و ظالمان و دلاسا دا سے وقر آگئی چھ رسول اللہ پخپل اخلی او دو کور بحر باسی و بی بی کور تلانا شان ستاب التغم غلطی او زما بدلت کی وقت تیرشی اے بی بی عائشی کلچ مقراش نرالن بیا بدر پس در شما بی بی عائشہ جانی چی یا اللہ کور مروان دے یا اللہ کور مروان شو جناب رسول اللہ رانا خفا دے یا اللہ تمرور نشے او یا اللہ رسول اللہ رضا کا دا بی بی عائشہ پا مخبانی اوخ کی را روان دے جناب رسول اللہ پا مخبانی صادر را پروتے او سترگی چاسر نلگئی یا اللہ تد محمد رسول اللہ سترگی اچھتے کا تمام کائنات خپدے زکچ فخر موجودات خپدے فخر کائنات خپدے محمد رسول اللہ خپدے نزک تمام عالم و جہان خپدے بی بی عائشہ چواغستلا کورتے او رسولا بی بی عائشہ پجڑا دا ابو بکر صدیق ناستے او خپا دے سترگو کی اوخ کی گرزی بی بی عائشہ ورغلا آواز کئی چو او بجانا السلام علیک صدیق اکبر ورت گورنا خبر ورسر نکئی سلام ورننا اخلی بیا ورتے بجانا السلام علیک و بجان زمان سلام ولینا علیک نرا سر جناب رسول اللہ خبر کئی نمد رسول اللہ علیہ السلام کور کے زیشتا نمد پلار کور کے زیشتا اب جانک تمرا سر خبر میں کئی مولا رغلا مجان کتمرا سر خبر میں کئی وڑی خورلا رغلا او بی بی کتمرا سر خبر میں کئی زو پسجد باندی پروزمان نب خوراکوم نب اسکاکوم نب سر پورتکوم ترکم وقت پوری چی زما فیصلہ اللہ نیکڑی سر بپورتا نکما ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین مخبان صادر و پلو چول دے کپا در دربار تزید رسول اللہ نو خفد و خبگان کے دے زکچ منافقان وی دادا شیپ لار دے آگا چا سر بدنام اشوال اغیبان تومت پوری شوی دادا ابو بکر صدیق لوروا صدیق اکبرم خفد یو سلوی خرزی بیمار دے جناب رسول اللہ خپدے یو سلوی خرزی اجڑل یو سلوی خرز رسول اللہ علیہ السلام خوراک اس کاک نکئی بی بی عائشہ لگیا دا مورتوئی اما جان زچب مخکر عالم تاب ما سر دمیلے دا محبت و دا الفت دا رحمت نا ڈکی خبروے تاب ما تا بچے اولوروے اما جان تا زمان پس باندے خفائی وایا موروتی بچے چھ
رسول الله خپره دوست الله خپره محبوب کبریا خپره الہ العالمین خپره زکه رحمت للعالمین خپره نو بچ مونږ در نه زکه خفیو بچ رسول الله کله رضا شنو زبم در نه رضا شما ماشوم خور ته ورتر غاړه وتا اے زما وړي خوره تا خو بغیر زمانه خوراک اوس کاټ نه کو اے خور نن دی ول زمانه مخ اړولې ده هغه خور ورته وی چې اے زمان خوره اے بل اے زما مشفقه د عزت نه ډک خوره جناب رسول الله مرور او خپره زما پلار خپده اما جانم خپدا زم په دې وجه خپما کله دوی په خلاصو او تاسو خبر کول نو زبم در نظاره گما بی بی عائشہ مرور خپدا جلا کئی ہائی سرال کئی خبگان کئی چی پروردگارا ند جناب رسول اللہ کور تدلے شما نرا سر پلار خبر کئی نرا سر مور خبر کئی یا اللہ سنگ جن دلے یا اللہ جن میں ہلاک شو تباہ شو بل لار نشتا بلک اختیار نشتا چی بلڈڑ تلال شما او ورطو جارما د دوارو جانو سردار بی بیدان چگے کے چے پروردگارا زباغ پورے تا تا پسج دباند پرتے ماں چے ترکم وقت پورے تا زما فریاد نیورے دلیو زما صفائی دینی کڑے خدای حیرانے ماں چال ورشما چاہتا اجارما چاہتا دزر حال بیان کما یا اللہ رسول اللہ مرو دے صدیق اکبر خفر ہے یا اللہ پلاران خپو موران مرو دے یا اللہ زبدر تسر پسجد کے دم تران مرو نشے برف عرش کے جرادان زکنن دا اغناوی سترگو کیوخ کی دے چے دا کمیناوی نکاح پا عرش کے تڑلو دا کمیناوی نکاح دا محمد رسول اللہ سر تڑلو نن آگے ناوی جاری او دا آگے ناوی پسترگو کے دوخ کو بارال دے بی بی عائشہ راغلا پا سجدہ باندے کے ناستان سارے پا سجدو باندے او لگاو یا اللہ زمان چگو فریاد تدا فریاد اوریدن کے لئے فریاد اوریدن کے یا اللہ تو لئے غیاسی تو فریاد رسے تدا غمون والاونا غم پور تکول کے ذات ہے یا اللہ بلالار میں نشتا زمان دا کاد چھ سر در تو پسجدہ لگو مترانا رضا شاہ بی بی عائشہ مرو رو خپدان ہائے اسران پا جڑا کے دان ملائے اترلا کل کل بمور ورلچ بچے سر پور تکا زمان لختی جگرے زمان دزل سرے وہ بچے سے خود مور ماں وہ بچے زمان خفگان تا پرزو کی گنا خفگان میں پتا پرزو کی گنا بچے سر پور تکا لگند تو آم خورا او بیاچ صدا اللہ نمافی غارنو اللہ نغوارا بی بی عائشہ ورتواز کئی چوا مجان نبخور الحکمہ ددوارو جانو سردار خطبہ الستان حمد و سنہ ہوئے حمد و سنہ نبات صحابہ راجہ مکرل ابو بکر صدیق توئی و ابو بکران و ابو بکران پدے میں پوئی کان چی بی بی عائشہ چنن خفگان کے دا ہائے اسران کے دا تا معلوم دا چد بی بی عائشہ مطابق خبر بار خلق کئی نیز اورے دیش مونیت اورے دیش و ابو بکر صدیق وایا چستانور بی بی عائشہ گناہگار دو کندا سیاکار و خطاکار دا کندا ماتا دا بیان کان صدیق اکبر استرگو کی اوخ کے گردے یا رسول اللہ بی بی عائشہ صدیق زمان لردا زمان دزڑتی کدا زمان حیادا زمان ذات دے زمان خاندان دے آغا زمان عزت دے کزی دیر صفت
ورته وصف وکما خود مدینه منوره خلک نه منی زکه ابو بکر صدیق د بیبي عائشه پلار دی کزه ډېر سپ یو جړاو کما چې بیبي عائشه پاک دا یا رسول الله د ابو بکر صدیق جړا سوک نه منی بل چا نه تپوسو کا ابو بکر ورته انکار کوي یا رسول الله مان تپوس مکوا زناکار او سیاکار نه زما لور بسنګ خطا کار او زناکار وی و ابو بکر بیا سوکما یا رسول الله زما تلمن بدل تا نظر شاه عمر فاروق نه تپوسو کا چې عمر فاروق څنګه مشوره درکا زما پاغه باندې فیصله دا د دوارو جانو سردار عمر فاروق ته مخکې چې و عمر اے فاروق اعظم تا خود ابو بکر صدیق بیان واورېدو زما جڑا ګوره زما غوغا ګوره زما هاي سوران ګوره زما حالت او سترګو کې اوخ کې ته ګوره یو طرف ته بیبي عائشہ ملای تړلنا نو خوراک کوي نسکا کوي بیبي عائشہ رنگ زیړلې شونډې اوچې شوې دي سترګې ورته ور پروتې دي اے عمر فاروق زما قسم دی چې بیبي عائشہ بزان اوجنی د خفګانا کزت نه مرور موضوع ور سره پخلان شما اے عمر فاروق تما ته وایا چې بیبي عائشہ په ګناه کړی وو کنا غلا به کړیو کنا دا خطا به کړیو کنا عمر فاروق دارا توایا عمر فاروق ورته یا رسول الله زما د پیل الله باندې قسم وی چې کله ته پلا روانه نو ستا سور چې کله په ګنده جزه او په نجزه باندې ورشي فور جبرائیل امین التحایل جوړ کې ستا سور دغه ګنده زنه بچ کی ځکه یا رسول الله ستا سور پاک دی تم پاکه ستا جسم اطهر پاک دی ستا بدن پاک دی ستا سور الله په خراب ازمک باندې حرام کړی بیا تو یا رسول الله تا باندې ګنده مچ نه کیلې خدای پاک ستا بدن ته مچ نه پریږدي چې دا مچ په ګنګه ناشتي دا مچ په پډېران ناشتي دا په نجاست او خباثت باندې ناشتي زما د حبيب په جامو باندې بنکینی اے محمد رسول الله زما ځان جهان ته نه قربان شه بیبي عائشہ ستا په نکاح کې الله څنګه راولي یا رسول الله چې ستا په جامه خدای مچ نه پریږدي چې د مچ په بګندوي نو بیبي عائشہ به څنګه ګنده او خراب شي بیا ورته یا رسول الله کله چې په یوسف علیه السلام باندې بیبي زلیخه تهمت ولګاو نو دارا توایا چې بیبي زلیخه یوسف علیه السلام باندې تهمت आवाज کو د یوسف علیه السلام صفای چوکلا دواړو جانو سردار ورته आवाज کوي اے فاروق اعظم الله دې تا کامیاب او کامران کی الله دې تعالی بہترین جنتون در کی اللہ دیتا در رحم پس سیراب کے سیراب کی اللہ دیتا تا ہدایت نصیب کی ماتا دلو یا رنا راکڑا محمد رسول اللہ تا عمر پارو قرآن وی یا رسول اللہ یوسف علیہ السلام باندے قرآن عظیم گواہی کئی ان کان قمیصو قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین کدا کمیس شان نشری دلوی نو بی بی زلیخا دروغ جندا یوسف علیہ السلام پاک و رشتون صادق دے و ان کان قمیصو قد من قبل کچر کمیس دمخ طرف نشری دلوی نو بیا یوسف علیہ السلام دروغ جندو بی بی زلیخا صادق دو رشتون دا فلما رآ قمیص
कमीसो قد من دبر هر کله چې کمیز د شان ولیدې شو چې شانش لیدلې نو قال انه من کیدکن دا رسول الله علیه السلام ته الله فرمایي چې ما د یوسف علیه السلام صفای په قران عظیم باندې عرش کې بیان کړ او یوسف علیه السلام پاک عمر فاروق ورته یا رسول الله چې د یوسف علیه السلام صفای الله پارش کې کوي نو بی عائشہ د یوسف علیہ السلام په شان پاک دا زکه دا د نبوت په کور کې دا د رسالت په کور کې دا د محبت او د رحمت د الفت په کور کې دا یا رسول الله د بی عائشہ خبر الله تفرید الله به صفای بیان کی دوارو جانو سردار سترگو کی اوخ کی گرزی عثمان زنورت و عثمان ابن عفان پاسا پوچھت آواز اوایا چی بی بی عائشہ متعلق ستا سنگ خیال لی بی بی عائشہ پاکا داو کندا زبار خبری اورما خلق گن لگیا دی چی رسول اللہ علیہ السلام د خرابی بی بی سرا بی بی عائشہ د صدیق اکبر لور باس خبر کیگی چې د رسول الله بیبی دا ابو بکر لور دا بدنام شوی دا او بیا رسول الله په کور کې ساتي عثمان ذنورین استا سوال لوایا دوارو جانو سردار تا معلومات نشتا دے علم غیب ورطا نشتا دے اللہ ورطا دویلے اللہ لا خبر کرل دے بی بی عائشہ متعلق دا تمام صحابونا پرسان کئی مشورت اغلی عثمان ذنورین استحال بیان کا چی بی بی عائشہ پاکا دو کندا عثمان ذنورین پاسے دو چگے کچی یا رسول اللہ او صحابو تے مخکڑلے چی پا بی بی مریم باندے خلقو تومت اولگاو چی بی بی مریم زنا اکڑا او عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو یا رسول اللہ داغی صفت و وصف و پاکی چاہ بیان کڑا دوارو جانو سردار و تو عثمانا کلچ پا بی بی مریم باندے تومت اولگید نو قرآن عظیم او دا اغی وقت کتاب و وحی رب لا یزالے پخپل قوت کامل سر صفی بیان کلا براعت بیان کر طہارت بیان کر بی بی مریم صفی اللہ دا عرش عظیم نرالے گلے دا دوارو جانو سردار تو عثمان ذنورین ہوئے یا رسول اللہ زما خزانے زما خدام غلام نیا پروان ایگانے بیگان دا تمام تان قربان شاہ چہ دا بی بی مریم وصف اللہ کئی پاکی اللہ بیانی طہارت و براعت اللہ بیانی یا رسول اللہ زرد چہ دا بی بی عائشہ دا صفی بم اللہ دا عرشنا بیان کی دوارو جانو سردار حضرت علی حیدر قرار تے مخچے حیدر قرارا علی صاحب اے اسد اللہ اسد الرسول تخپل مشورہ راکا دوارو جانو سردار طرف تا حضرت علی شیر خدا شیر رسول اسد اللہ اسد الرسول دوارو جانو سردار تمخ کو وی یا رسول اللہ تاسو خپکی گئے والے جڑے گئے والے تاسو خفگان مکوے ہائیو سوران مکوے یا رسول اللہ تو یودا سے نبی دیر ولی اجلی ستا قوت ارچا من لدے ستا عظمت اللہ من لدے تو خوبے تاج بادشاہ یا رسول اللہ خفگان مکوے تاسو دپار خز دیر بی بی عائشہ نبا اللہ تاسو لغ بلغ کل خز در کی دوارو جانو سردار را روان چے پروردگاران خد بم دیروی بی بیان بم دیروی خود بی بی عائشہ پشان بنوی دا زما دا یار غار سور لور دا زما دا وفادار یار لور یا اللہ تی پا عرش صفی بیان کو مالا راکا دوارو جانو سردار کور تلان پا سجدہ بان پریوتا او مخی سادر کے پڑ دے بی بی عائشہ
د خپل کور کې په سجده باندې پرته ده مخې صادر کې پټ دی او په سلګو سلګو باندې الله ته جاړي مورې ورغله بچیا سر دې د سجدې نه پورته کا ملاو ګېډه دې یو ځای شوله ډېر لوی خفګان دی و بچه تا په غم باندې زما د زړه نه وینې ساسي بچه زما زړه خفه دی بچه ټول کور در باندې خفه دی بچه پاسه دا یو ګوټ اوبه خو اوس که چې مری دې لمده شي بیبي عایشه ورته وایي ما نه جناب رسول الله مرو خفه دی د معنا محمد رسول الله خفګان کې دی چې رسول الله مرور وي هغه پورې به الله کو بوس کما چې تر سورانه یا ساوتلینی او یا محمد رسول الله راضي شوینی سجده باندې پرتلا چې زه چاله ورتلې نشما چاته ویلې نشما چاته جړا کولې نشما نه مې پلار جړاوري نه مې مور جړاوري نه مې خويندې رونه جړاوري او نه مې جناب رسول الله جړاوري پروردگار علم تا تبا په سجده مې سرغه پورې لګولې وي چې ترسو پورې تا زما صفای بیان کړی ني بیبي عائشہ جاړي عرش عظیم باندې زلزلہ راځي تمام فرشتگان جاړي او الله تعالی سوال کوي چې یا الله جناب رسول الله رحمت للعالمین خپنه کور کې نفاق پیدا دی یا الله به اتفاق راغلی دا یا الله د بیبي عائشہ او د محمد رسول الله جوړ قرآن شوی دی یا الله د بیبي عائشہ سلګو ته وګورا جړې دو ته وګورا یا الله د بیبي عائشہ ته صفایو پاکي بیان کا فرشتي الله تا زاری کوي چې جناب رسول الله جاړي سترګو کې اوخ کې دي تمام کائنات خپه دي او بو کې میان خپه دي مارغان خپه دي مائعات او جمادات نباتات او حیوانات خپه دي ځکه چې رحمت للعالمین خپه دي فوری جبرائیل امین تعالی حکم کئی و جبرائیل امین العرشا او د ابو بکر صدیق تا دروازه ټنګوا چې راز محمد رسول الله سره یو ځای ودرېګا ما د الله د طرف نه یو خپل پیغام راوړی دی جبرائیل امین تا الله فرمایي چې لاړ شه محمد رسول الله باندې سلام وایا او بعد سلام نو ورته وایا چې بیبي عائشہ دا پاکه دا ورته سر د سجدې نه پورته کستا دشمنان به الله پا اغا دوزخ اسی دی پا کم دوزخ کے چه نمرود و حامان سیز لیدے د دوارو جانو سردار تا جبرائیل امین الله راولے گا ورطو یا رسول اللہ صادر د مخنا پورتا کا پلاو د مخنا پورتا کا سترگی اوچی کا اوخ کے پاکی کا یا رسول اللہ اوخ کل خبر میں در تراولے دے او جبرائیل امین آیا بیادی دار شا عظیمنا درب رحیمنا مولا کریم نسکم بیانو کم خبر روڑے دے جبرائیل امین ورطا آواز کئی یا رسول اللہ اول دربان دے اللہ سلام وئی او بعد سلام نا اللہ فرمائی چے فوری منڈکا بی بی عائشہ سر پا سجدہ باندے مات پروتے او پا سجدہ کی جاڑی دا جڑا دا وجنے اوخ کے پزمکت ہوئی گی نخوراک و نسکا کئی چے محمد رسول اللہ کمی پوری ماسر پخلا شوے نوی آگے پوری بسر پورتا نکما او خوراک اس کاغ بو نکما یا رسول اللہ ابو بکر رمضان سرکا ابو بکر تو ہے چسترگی دیوچت شوے اللہ حکم را لے گلے دے اللہ غیور ذات ہے دا بی بی عائشہ پسترگو کی اوخ کی پیرزو کی گنا اللہ یو نوی خوش خبری را لی گلے دا دوارو جانو سردار تا جبرائیل امین آواز کئی یا رسول اللہ الخبیثات للخبیثین
پلیت خزبا پلیتانو سړو د پاره او پلیتان سړی با د پلیتانو خزو د پاره یا رسول الله ته د نبوت مالک د طهارت مالک د وقارت مالک د عزت او د عظمت مالک د لیاقت او نیابت مالک د لوی سلطنت مالک یا رسول الله خراب خز زناکار خز خو زناکار سړو لبی خراب خبر با د خراب خلقو د پاره او خراب سړی با د خراب خود د پاره پاک خز به د پاک سړو د پاره او پاک سړی به د پاکو خزو د پاره الخبيثات للخبيثين اے حبیبا ناپاک خزب ناپاکانو سړو د پاروي والخبيثون للخبيثات ناپاک خزب ناپاکو سړو لا ناپاک سړی به ناپاکو خزو د پاره والطيبات للطيبين پاکان سړی به د پاکانو خزو لا او پاکان خزب د پاکانو سړو لای یا رسول الله ستا بدن باندې الله نجاست حرام کړی دی ستانه خوشبوئی روانوي یا رسول الله ستا په خوله الله د جنت رزق خوري پاک رزق خوري یا رسول الله ستا خاندان پاک ته ستا ملګری پاک دي یا رسول الله الله وایي چې د محمد رسول الله بدن پاک دی نو رسول الله لمه پاک بیبي ورکړه اے د دوارو جانو سردارا پاسا او ټول خلق ته اعلان وکا چې اولئک مبرؤون مما یقولون الله فرمایي چې دا صفوان بن معطل پاک دی بیبي عائشہ پاک دا صفوان بن معطل دام زناکار او سیاکار نه دی او بیبي عائشہ زناکار او خطاکار نه دا د تمام جهان پاک مور دا او ستا پاک بیبي دا ستا صحابی نه ز پخلایم جنت ورنه پخلا دے اے حبیبتم ورنه پخلا شا فول یا رسول اللہ من کلاشا او بیبی عائشہ کرا والا چه اے بیبی ستا پا جڑا ستا پا غیرت باندے رب العالمین خیرت کئی بچیا پاسا دبو بکر صدیق آواز کئی بچیا پورتش اللہ پاکی رو لے گلا چزے صفائی بیانو ما بیبی عائشہ گناہگار او سیاکار ندار اولئک مبرؤون مما یقولون صحابو تاسو ولدا سنوي چې هاذا ابکم مبین دا ښکار دروغ دی مونږ د بیبي عائشہ او د صفوان بن معطل یا د بل صحابي په باره کې داسې خبرې اورېدې نشو ځکه دا ښکار دروغ دی رسول الله علیه السلام په منډه منډه باندې راغی او د سر نه صادر لري کو بیبي عائشہ ته وی چې اے بیبي سر د سجدې نه پورته کا ستا پسترگو کی جڑا دادا اللہ خوخندا رب العزال جواب کئی چی بی بی عائشہ لتسلی ورکان بی بی عائشہ رازتان اللہ راضی شو بی بی عائشہ دا شکر دو سجدیو لگولے او دیوی چی یا اللہ پا ما باند چا کوروانو کم منافق کوروانو یا اللہ تلا اغا سزا ورکا چی تاثر کم مناسب وغسر لائقوی عبداللہ ابن ابی آغا تومت و ابخور کرو خو مگر اللہ ملگرو اللہ صفحی بیان کرا رسول اللہ علیہ السلام کورتا بی بی راوستا صدیق اکبر امراوستا دلتا خبر رازی چی عبداللہ ابن ابی بن سلول بیمار دے رب رحیم عبداللہ بیمار ہے دو بھائی بچی بیمار دے د سلول زوی بیمار دے یا رسول اللہ تاسو دعا دو پاراشه دوارو جانو سردار چی عبداللہ ابن ابی بن سلول لراغے عبداللہ ابن ابی بن سلول منافق دے د ټول منافقانو بادشاہ و رئیس و سردار دے آغا کٹ کے پروت بیمار دے زن کدلے دے زگونے خلقی نیولی دے سترگے بوٹی روتی دے او جبت نبہر دا
دا عبداللہ ابن ابی خزر رسول اللہ علیہ السلام دا آواز کئی او واشم بچی دے آغا آواز کئی یا رسول اللہ دو پلار نمی ساخی جنا نن اومر وزد چی جبیرہ بہر دا ساتھ نن خیجی زن کدن سخت یا اللہ تو ورطا اس پر ہم نظر اگورچ رسول اللہ ورطا دعاو کی دعاو جانو سردار لا سنا پور تکل چی اللہ تعلیم بذات الصدور رب العالمین رب کائنات یا اللہ عبداللہ ابن ابی بن سلول باند زن کدن آسان کا جبرائیل امین اللہ را لگی چو حبیبا پا خدای میں دی قسم ہوئی اللہ جواب راستی اللہ خبر راستی چو داغ عبداللہ ابن ابی بن سلول لے تا پسی خبر کو لے ستا عائشہ جڑول دا ابو بکر جڑول دے دا ابو بکر صدیق بی بی جڑول دا ابو بکر صدیق خاندان جڑول دے یا رسول اللہ ستا سترگو کی اوخ کے در اوستی دیو دا دلا ستا جڑلی دی اللہ وی دا منافق دی دا بارک ما تسوال مکوا دوارو جانو سردار ہوئی چھے اے پروردگار عالمہ دا یو سادر زما پتر باندے اچولیو ما سر احسان کردے زبداغی بدلکے دا دا پار سادر ورکما او دا تبہ بکما دا محمد رسول اللہ بدلچ دنیا کے خلاص شی رسول مقبول دا سرن سادر ورکو کمیسی ورل ورک چی اللہ زما خیر دے خو خدایت عبداللہ بن ابی بن سلول سر احسانو کا اللہ ورطوی حبیبا دا سی خلق نبخم دالوی منافق دے منافقان نبخم تر قیامت پورے بزد سرا اگر زورو اگر زیادی کومکم چی زما دو خدای سر مناسب ہوئی دوارو جانو سردار والا دعا غوانی اللہ توی حبیب ما تلاس دا دبارہ کے مجوڑا کوا زما دی پخپل ربوبیت قسم وی اے حبیبا ستا دعا دا دو پا حق کے نمنظرو ما اللہ وی زما دی قسم پخپل ذاتی کدی با او بخما ما تدعیشی جرا معلوم دا او ستا جرا معلوم دا ابو بکر سترگو کیوخ کی معلوم دی دوارو جانو سردار لاسونا جوڑک چی اللہ تدی اوبخا یا اللہ دسر احسانو کا اللہ ورطوی حبیبا ان تستغفر لهم کتدل بخن غوارے او لا تستغفر لهم یا دل بخن نغوارے و ان تستغفر لهم 70 مرہ کتدل او یا زر زل کرتے بخن دا مغفرت غوارے اللہ وی فلن یغفر اللہ لهم دا سی خلقو تا اللہ وی چے ارگز بخنن کوما دوارو جانو سردار چے سو وقت بخنن اللہ منکا دعانے منکا سوالے دد پا حق کے منکا یا اللہ سے اباسا او دی دنیا نے پناکا دوارو جانو سردار چے سمال دعا اکرلا عبداللہ ابن ابی بن سلول نسالا مگر جب بہر پاتدا تمام خلق ایران دی چی عبداللہ بن ابی خود رسول اللہ علیہ السلام سر جہادن و حجن کول رسول اللہ علیہ السلام سر منزن و روجی کری دی یا اللہ دا عبداللہ بن ابی بن سلول جب سنگ باردا دا مرن باطن بدبوی روان دا رسول اللہ علیہ السلام چکل دی علم بیدو نورغ چیز جنازہ کوما اللہ واللہ جبریل لو لے گا چی اے حبیب لا تصلی علی احد منهم مات اے حبیب پد بد جنازی من کے زکچ دا منافق دے او توستا عائشہ جرول دا دوارو جانو سردار قبر لورزی او قبر باندی ادریگی رسول اللہ تا جواب رازی خبر رازی نہیں رازی یا رسول اللہ لا تقم علی قبر دا سے منافق پا قبر بنت
تقریر کے نبا پہ قرآن وے نبا والا مغفرت غوارے اے حبیب دا سے خلقو قبر تا بنود رگے دا سے سڑی لبا دوان غوارے دوارو جانو سردار دا من منشو مغفرت نمنشو بیاد قبر دودر دو نمنشو رسول مقبول لا سن جوڑا کر چی اللہ ما والا سادر ورکر دے پل کمیس میں ورکر دے آغا بے کفنی داغی پوسلو خاطر معاف کا دوارو جانو سردار تعالیٰ آواز کئی چی حبیبہ دا منافق دے منافق لرمے آغا خراب دوزخ سات لے دے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار اے حبیبہ منافق لا خراب دوزخ دے امید لسات لے دے دوارو جانو سردار ورطو یا اللہ ما خود لکفن دا پارخ پل سادر ورکڑے دے یا اللہ دا غیبس بندو بس کی گی اللہ ورطو حبیبہ ستاغ سادر قبر کی بددل اغواخ لما اغبا جنتونو کے سنبھال کما عرش کے بے سنبھال کم لوح محفوظ کے بے سنبھال بیت المامور کے بے سنبھال کم اے حبیبہ زبدت دا اور جامع ورواغ الدمان یا رسول اللہ تے جڑولے دا ایو منافق دا پارا تر قیامت پورے زب ورطا اور دا دوزخ پا قبر کی کیدما زب دا کفن دا اور واغل دما تمام منافقانو تب دا دوزخ و دا اور کفن اغل دوما آنتر دے چھ دا تبم دا دوزخ کمیس ور واغل دم دا خور پزیب دتا اور اس کروٹ کے لمبے کیدما دا کفن پزیب ورطا دا اور کفن واچوما اے حبیبہ زب پدا غماران مسلط کما چھ پا یو گینٹا کے بسلور سوا ٹکون ورکی ار یو ٹک چھ پا قبر کے ماردل ورکی نو دا آواز با عرش ترسی چگو پر یاد بیتر عرش پور رسی اے حبیبہ دے با ارتک سر ایرکی گیو لمب کی گی اے حبیبہ دا منافقانو دا پارا ما عذاب قبر مسلط کرے رہے ما والا قیامت کے سخت عذاب مقرر کرے رہے اے حبیب عبداللہ بن عبی دا یولی منافق دے حبیب واللہ اللہ قسم خری چھے اے حبیب زماد پخپل ذات قسمی چھے تے جرولی زبدے دا قیامت پور دا سے اجرو ما چھے تمام برزخ والا خلق بددن عبرت واخلی خو عبرت غستل ببیا فیدہ نکیں بعد قیامت نو حساب و کتاب نا زبدے اغا دوزخ تا اولیگم چھے اغا دوزخ خراب دوزخ وی ورکے نمرود نوی فرعون و حامان نوی ورکے ظالمان و بدبختان نوی دا سے خراب دوزخ تا بے اولیگم چھے اب ہمیں فرعون لم چرتا ورکلی نوی دوارو جہان و سردار تا اللہ فرمائل چھ منافقان داستا دشمنان دا قرآن دشمنان دا حدیث دشمنان دا ملت و شریعت دشمنان اے حبیب استا دشمنان دی دا قرآن دشمنان دی اے حبیب زبم ورسر دشمنی کولا دوارو جانو سردار دا دوانم منشو چھ منافق لگ دعا مغوارا دا منم منشو چھ پا منافق باندے بمن کے دوارو جہانو سردار دا قبر دودری دونے منشو چھ دا پا قبر باندے بنو دریگی زما قسم نے دوارو جانو سردار فرمائی چھ زبا دا قیامت پورل طولو خلقو لکاو سرور کوما خو اللہ من کرم چھ منافق لبکاو سر نور کے زبا شفاعت کوما خو اللہ دا منافق دا شفاعت نمن کرما زبا شفارس کو موجڑا انگولو منت بدا اللہ در کے کوما خو اللہ ویچے دا قیامت پورت بمات دا منافقانو پا بارک نجارے رب کریم مد منافق دا منافقت نخلاص کا یا اللہ من دا منافقانو منافقت نخلاص کا ظالمانو دا ظلم نبچ کا شریر و شرارت نبچ کا یا اللہ من دا شیطانانو دا شیطانت نبچ کا یا اللہ دا چاکو روان مکے یا اللہ دے چاپ کور کے فرق و بی اتفاقی پیدا لگے
तमाम बिबियान होता मैं खुन होता जमा जड़ादा जमा जारीदा ची अल्लाह तमाम बिबियाने द बिबियाशे पशान दीनदार और परदार का ए परवरदिगार आलमा सोमरा बिबियान चे स्ता दीन औरी औस्ताद दाद दिन नसीहत औरी या अल्लाह अग बिबियाने द फातिमा ज़हरा द बिबियान शे औ द खदीजतुल कुबरा सरे औज़े प बेहतरीन जन्नत के उलारा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। द ग़ज़वे मुस्तलिक़ आगाज शो जनाब रसूलुल्लाह तैयारे को सहाबा किराम ते ओ फरमाइल छे तासु खपली बिबियाने सोक जान सरा ब्याय नो द जनानो यो जुदा जलूस और यो जुदा कारवान जोड़ के ग़ज़वा मुस्तलिक़ था पर ढेर गण तादाद सरा द काफिरों मुकाबले था जान नजर की द 70 आयात ला रागले न दे रसूलुल्लाह अलैहि सलाम चतलू बिबिया आयशा फरमाइल कि या रसूल अल्लाह चता सुजे ओ सहाबा जान सर बिबिया ने गई नुस्तासु को खबगान निज़म दर सरेज़म अजीजान रसूलुल्लाह अलैहि सलातो सलाम बिबिया आयशा द वक्त के नावे वजान सरे ग़ज़वा मुस्तलिक़ लरवाना का बिबिया आयशा चतला द खपल खोर न यो द गार हारो द सर सकाले उस्त चे जमा नावे तोब दे द नावे तोब दौरान के जम काली इस्तेमाल कम न द खपल खोर आसमान है जान सरा काली वागस्तल और रसूलुल्लाह सर रवान अजीजानु जहाद म्याश दुआ दरे चे द मुस्तलिक़ खत्म शो जनाब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम द आगे तरफ ना ओ फरमाइल चे गजा फिलहाल जहाद खत्म शो जे रवान शो सहाबा किरामो के यो सफान बिन मुअत्तल नुमे दे दते हुई चे तबद सहाबो द उखान न उखरुस तोरावले का कमजे उखान मुंग देरकू चूकू अगज़े के सपाती शिवी तब अगा गोरे नो अगे दिल सातले उचे तो बद सहाबो न का सपातिया बजान सरराले स्तादग ड्यूटी ला द अगे डडे चिराजी माखाम आजान शो जनाब रसूलुल्लाह फरमाइल चे सहाबो पूछे द माखाम वक़्त दे ची मुझ अदा कुनु ब्याबजू द्वारो जानू सरदार आवाजों को चे ए सहाबो कुशे रसूल मकबूल दावा सर फौरी सहाबो कुशल साहब किराम मुखपुलु बिबियान तो चे तासुम कुशे औ द अल्लाह मुन अदा के द मानजन बबाद सफर बांधे रवान शुकोर तबजू देव की बिबियाशम राग लरा कुशला द माखाम मुंद पार तैयारी कई लरज़त अजान सरो बवागस्तो पर्दा के नास्ता चारा दाम कयो मानजल अजान तैयारी द्वारो जानू सरदार काए नामदार फखरुल अंबिया इमामुल मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल बांधे उदरे दो मुंजे अदा को साहबों मुल अदा को बीबी आयशा सिद्दीक़ी उम्मुना व उम्मुकुम व उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कले चिचारा दाम को दसर ने काली रवा गस्तो लांदे के खोदो सोख चिचारा दाम उशो काली वरना एरशो जेवर उसरलाम दे पातिशो औ बीबी आयशा रालो पमान जबान दे उदरेदा बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मुंस्कई सवक्त सजदे द अल्लाह रजा द पारा उलगूले त्यार लगे दिलदान जनाब रसूलुल्लाह आवाज कुछ ऐ सहाबो मजलुम पसर दे फौरी खपलू खानो की जाओ तखीजे जच रवानी गो बिबियान पतुलने खपलू खानो तखीजे बारून लराजी की जाओ लराजी बीबी आयशा मराला
بی بی عائشی نیر شوی دی چه ماغنی دخ پل خور کالیو زیور امیل یاد سرمنگ راغست دیو اران پاتی شوی دی فوری راغلا او پا اخبان کی ناستا او جناب رسول اللہ وازو کچو خان روان کئی دریسو خانو قافل روان شوان بی بی عائشہ چزان تو قتل آغا دا غار ہار او دا سر منگتے نہ پاتے دی جناب رسول اللہ تے غق انکو او پا مزرہ کشلو آغا کالی پسی واپس منڈکڑا اوخ مخ کے روان دے صحابہ روان دی کاروان روان دے کوچ روان دے آنتر دے چی جناب رسول اللہ پکے روان دے بی بی عائشہ سوق چراغلا اگد کالی زیت رو رسیدا کالی پروت رو اغستا خوچی واپس پا منڈ منڈ رالنو قافل تلیو یواز پاتشوا بی بی عائشہ سترگو باندی اوخ کرالی چی اللہ خززات ما جناب رسول اللہ تمام صحابران مخ کی تلی دی زکا یواز زم خززاتیم یا اللہ یوازم تلی نشما قافل ران مخ کلارا یا اللہ تم ناصرونے کا بانشا او پخپل زیبان دی پاتشوا دل تک صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ را روان دے اغزین گوی چکم دے صحابو دمکرا چانکو زپاتی ازان سروالی مشکی زپاتی ازان سروالی دوارو جانو سردار ورطا افرمیل چی بچیت بدا ڈیوٹی کے صحابو نصفاتیو اب ازان سروالی اغا صحابی یو دیر لوی دلدارو پریزگار دے رسول اللہ علیہ السلام عاشق دے دے جناب رسول اللہ تو مدرسے طالب دے پر رسول اللہ ایمان دے پر رسول اللہ مین دے چس وقت غزیتر و رسید یو زنانے ہولیدہ پڑھون کی پٹنا استدا او دا خبگان دا وجی جڑی دی جڑا کے استرگی ورغلی دی ادرا دغه صفوان بن معطل رضی اللہ چو قتل شغیقی چه انا للہ و انا الیہ راجعون یا اللہ سوک انسان مر دے مونگدل تمستایو او اخیرت کے مستایو پا جند مستایو او دا مرگ و دا جن بعد مستایو انا للہ و انا الیہ راجعون تلاوت کا بی بی عائشہ خویلی دلی و پور کوٹوالی باندم خوچ مخامخ و قتل آغا بی بی عائشہ صدیقوا چیزان لناستوا او پا چکو چکو جاری چی جناب رسول اللہ صحابران روان دلالل او زدل تیواز پات شمار جان کتم را سر خبر میں کہیں مولا رغلا مجان کتم را سر خبر میں کہیں وری خورلا رغلا او بی بی کتم را سر خبر میں کہیں زو پا سجدہ باندی پروزما نب خوراکوم نب اسکاکوما نب سر پورتکوم ترکم وقت پوری چیزما فیصلہ اللہ نیکڑی سر بپورتا نکما ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین مخبان صادر و پلو چول دے کپا در دربار تزید رسول اللہ نخفد و خبگان کے دے زکچ منافقان وی دادا شیپ لار دے آگا چاسر بدنام اشوار اغیبان تومت پوری شویر دادا ابو بکر صدیق لوروا صدیق اکبرم خفدے یوصلوی خرزی بیمار دے جناب رسول اللہ خپدے یوصلوی خرزی اجڑل یوصلوی خرز رسول اللہ علیہ السلام خوراک اس کاک نکی بی بی عائشہ لگیا دا مورتوی اما جان زچب مخکر عالم تاب ما سر دمیلے دا محبت و دا الفت دا رحمت نا ڈکی خبروی تاب ما تا بچے ولوروی اما جان تا زمان پس باندے خفائی وایا موروتی بچے چی
रसूलुल्लाह खपदे, दोस्त अल्लाह खपदे, महबूब किब्रिया खपदे, इलाहुल आलमीन खपदे, ज़कच रहमतल लिल आलमीन खपदे। नु बच्चे मुंदर न ज़का खफयू, बच्चे रसूलुल्लाह का कल रजा शुनु ज़बम दर न रजा शुमा। माशुम खोर तवर तर गाड़ा वता, ए ज़मा बड़ी खूरे, ता खुद बगैर ज़माना खुराक उसकात न कहो, ए खोर नंदी वाले ज़माना मुखारो ले दे। आगा खोर वर्तवे छे, ए ज़मान खोरे, ए बेल, ए ज़मान मुशफिके, दे इज्जत न डके खोरे, जनाब रसूलुल्लाह मरो रो खपदे, ज़मा प्लार खपदे, अमा जानम खपदा, ज़म पदे वजह खपैमा, ककल दी पुखलाशू, औ तासरे खबर कोले नो ज़बम दर नजारे गमा। बीबी आयशा मरो रो खपदा, जरा कई हाय सुराल कई, खबगान कई च परवरदिगारा, न द जनाब रसूलुल्लाह कोर तदले जमा, नरा सर प्लार खबर कई, नरा सर मोर खबर कई, या अल्लाह संग जुन दुल्ले, या अल्लाह जुन में हलाक शो तबाह शो, बल लार निश्ता, बल इख्तियार निश्ता, च बल डर तलाड़ शमा, और तो जाड़मा, दद्वाड़ो जानो सरदार बीबीदान, चगे के चे परवरदिगारा, ज़बान के पूरे तात पसिज दबान दे प्रतैमा, चतरकम वक्त पूरे ताज़ा मा फरियाद नहीं हो रहे दिलो ज़मा सफाई देने विखड़े। खुदाया हैराने माल, चाल वर्ष माल, चाहता उजाड़ माल, चाहता दज़ड़ हाल बयान कमाल, या अल्लाह रसूलुल्लाह मरो दे, सदीक़ अकबर खफर है, या अल्लाह प्यारा न खपो मोरा न मरो दे, या अल्लाह ज़बदर तसर पसिज दके दम तरा न मरो नशे। बर्फ अर्श के जड़ादा ज़कनल दा अगनावे स्तरगु क्यों की दिच द कमिनावे निका पार्श के तड़लो, द कमिनावे निका द मुहम्मद रसूलुल्लाह सर तड़लो, नन आगे नावे जाड़ी औ द आगे नावे पस्तरगु के दोख को बाराल। बीबी आयशा रागला पसजद बांध के नास्ता, सरे पसजदू बांधे लगाओ, या अल्लाह ज़मा चगो फरियाद, तद फरियाद और दुन के ने फरियाद और दुन के, या अल्लाह तो ले गया से तो फरियाद रसे, तद गमुन वाला न गम पूर तक उनके जात है, या अल्लाह बललार में निश्ता, ज़मादा का दच सरदर तो पसजदो लगो मतरा न रजाशा। बीबी आयशा मरो रो खपदा, हाय उसुरान पर जड़ा के दाग, मलाए उतरला, कल कल बमोर, वरलच बच्चे सरपूर तका, ज़मा लख्ती जिगरे, ज़मा दज़ड़ सरे, वो बच्चे से खुद मोहरे माँ, वो बच्चे ज़मा खबगान तो फिरजो की गिना, खबगान में पता फिरजो की गिना, बच्चे सरपूर तका लगुंद तो आम खुरा, औ ब्याचे सदा अल्लाह न माफी ग्वारे अल्लाह न ग्वाड़ा। बीबी आयशा वर्तवास के चिवा मजान न बख्वर लोकमा, दद्वाड़ो जानो सरदार खुतबा उलुस्तान, हमदो सने हुए, हमदो सना नबाद साहबे राजा मकरल, अबू बकर सदीक तो अबू बकरा, वाबू बकरा पदे में पुई का, ची बीबी आयशा चनन खबगान के दा, हाय सुरान के दा, तात मालूम दा, चिद बिब्याशे मुताबिक खबर बार खलक कई, ने जौरे देश मौने तो औरे देश। वो अबू बकर सदीक आया, चिस्तालुर बीबी आयशा गुनाहगार दो कनदा, सियाकार और खताकार द कनदा, मातदा बयान का सदीक अकबर स्तरगु के उख के गए, या रसूल अल्लाह, बीबी आयशा सदीक ज़मालुरदा, ज़मा दज़ड़ती कदा, ज़मा हयादा, ज़मा ज़ात दे, ज़मा खानदान दे, आगा ज़मा इज्जत दे, कज़े देर सिफत
صفت و وصف اکما خود مدینه منوره خلق نمانی زکا ابو بکر صدیق د بی بی عائشہ پلار دے کز ډیر سپ یو جړاو کما چې بی بی عائشہ پاک ادا یا رسول الله د ابو بکر صدیق جړا سوک نمانی بل چا نه تپوسو کا ابو بکر ورته انکار کوي یا رسول الله مان تپوس مکوا زناکار او سیاکار نیم زمالور بسنگ خطا کار او زناکار وی و ابو بکر پیاسو کما یا رسول اللہ زمات المن بدلتا نظار شاہ عمر فاروق نہ تپوسو کا چھ عمر فاروق سنگا مشور در کا زمان پاغے باندے فیصلہ دا ددوارو جانو سردار عمر فاروق تمکے چھ و عمران اے فاروق اعظمات تا خود ابو بکر صدیق بیان وورے دو زما جڑا گورے زما غوغا گورے زما ہائی سوران گورے ددوارو جہانو سردار اقائی نامدار فخر الانبیاء امام المجتبی محبوب کبریا روان دے خوچ شاتا عبداللہ ابن عبی بن سلول یو رئیس المنافق دے رسول اللہ باندی ایمان روڑے کلمہ بیم ویلا روجے بیم نیولے حجون بیم کولو جہاد لبم راتلو او رسول اللہ علیہ السلام سر بڑھم بھی سب کے ولاڑو مخ کے بیم اسوان پا جیب کی ٹنبلیو لویا لویا گروا لوی لوی مزیدار پٹ کی بے وحلیو پینسے بے اچھتے ہوئے او دوارو جانو سردار پا صحابوں کے بناستو دا بے ویچی یا رسول اللہ زم پتا باندے میں نیمو پتا باندے میمان لے لیکن اللہ او فرمال چے حبیب دالوی منافق دے دد پلا الادو کنشے زکی یو شعر فرمائی برزبان دا یا سمد پیداو در دل یا سنا برزبان دا یا سمد پیداو در دل یا سنا اے باطل کافری ظاہر مسلمانی چسود پخل لیلاوی پزڑ باندے بلاوی پجبان باندے ربوی او پزڑ باندے دربوی اللہ وی ظاہر ایمان او ظاہر لائلہ منظور ندی عبداللہ ابن عبی بن سلول پجب لیلاوی او پزڑ کے ستاک دشمن دے دا اللہ دشمن دے اگا عبداللہ ابن عبی چدا بی بی عائشی اختو قتل نو جناب رسول اللہ تے آواز کو چیا رسول اللہ پا اخبانی بی بی عائشہ نشتا دے او اختشتو روان دے دوارو جہانو سردار چسا مغلی اخلراغ ہوئے قتل نو بی بی عائشہ پکے نوا زکا بی بی عائشہ پل کالی پس رستو پاتے شویوا او صفان بن معطل زان سر را روان کڑوا صفان بن معطل ورطوئی بی بی تبران روان دلوان دے زکت دا تمام جہان مورے دزمک اسمان مورے زمان مورے دا دنیا مورے نو تمان روان دے زوز بدر پسی رستو روان ما بی بی عائشہ پا اخبان دے کینولا او دا صحابی دیر دندار و پرزگار و پس رستو پیادل روان دے عبداللہ ابن عبی رستو راغے خود منافق چے اکتل چی یو دا صحابی دو بل بی بی عائشہ صدیقہ دا نفوری خلقت ہوئے چی محمد رسول اللہ پا نبوت دعوت کئی خو تاسو پہ ادبار مکوے پاغی ایمان مروڑے اعتماد مکوے زکا محمد رسول اللہ زانتا رسول ہوئی او اغد بی بی دا بدنام دا پارا پاتے دا صفان بن معطل سر بدنام شوا یواز دوارا را روان دی اغد محمد رسول اللہ زان خبر ندے او بی بی اغد پردی سڑی سر روان دا
बद फैले गुमानियों को दबद यकीने गुमानियों को इफ्के लगाओ तोमत लगाओ बोहतान लगाओ जनाब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से पकमलार बाने से सहाबा और तगूरी खुदार की हुई कि या रसूल अल्लाह तमजान न खबर ने आओ बीबी आयशा खबर न दा खो या रसूल अल्लाह स्ताद कूर बीबी साहबी सररा रवाना दा अब्दुल्ला इब्न उबई वर सर बदनाम खड़ा सवक्त दद्वारो जहानु सरदार वगुनु ल खबर राव रसेदा नु सादर प मखवाचो औ कोरत प मजरागे डडे लगोलदा माशुमान तोशु बिबियाने वर्तो या रसूल अल्लाह ए जमुंगा खोग महबूब खोग शौहरा नंद बदन बांधे द्रुनवाले दे रंग के दे तगयुर दे नन खप खप मालूमीगे दारा तो आए च तपस बांधे खफे रसूल मकबूल वर्तगग न कयो खबर वर्तन कई जवाब न वर कई चिपदी की बीबी आयशा सद्दीक़ा राला आवाज कई या रसूल अल्लाह सलाम अलैक द्वार जानो सरदार स्तरको क्यों गर्दे दे मखिद बीबी आयशा नवारो औ सलाम वर नवान गस्तो बीबी आयशा सद्दीक़ा वरला पबलड बांधे रातो शा या रसूल अल्लाह सलाम अलैक द्वारो जानो सरदार सलाम वागस खुलुक गुंदी खबगान सरा पमजा आवाज सरा बीबी आयशा सरा मिन न कई मोहब्बत न कई औ द मोहब्बत पर नजर वर्तन गोरी बीबी आयशा वर्तो या रसूल अल्लाह कम गुनारा नशवेदा कम खतारा नशवेदा या रसूल अल्लाह चिन दे पमख मुबारक के आगा खंदाश्ता न आगा ब्रेखनाश्ता न आगा तबसुम खुशालिश्ता दे या रसूल अल्लाह स्तरगु की दुख की दिवायत माना पस खपाए द्वारो जानो सरदार और सर खबर न कई आवाज के रोते चेहरा आयशा जुद दुनिया खल को सरस्तर के नशम लगोल है चा सर उधरे दे नशमा कोर के बनास्ते मा सादर बमे पमख बांधी खूर किड़ी विचा तबस्तर के पोरता न कमा या रसूल अल्लाह सोच मान मरो रे मान खपाए मां तखपल गुनावाया या रसूल अल्लाह च तोबत नु बासम तपस बाने खपाए रसूलुल्लाह अलैहि सलाम वर्तो ए बीबी दारत वचत दोख नस्ल कुशले औलाद पातिशवे तासर सफान बिन मुअत्तल या उस्मान बिन मुअत्तल चरा रवानो नो ए बीबी दारत वे त सद पार पातिशवे औ सद पार कुशवे बीबी वर्ता उजल च वल्लाहि लाजिम या रसूल अल्लाह जमातन मन वतन बदन कफन ता नजार शाह ताज तख में दर नजार वक्त बख में दर नजार मताओ मनाल में दर नजार आहलो अयाल में दर नजार प्यारो मोर में ता नजार फिदा काम भी व अब्बी या रसूल अल्लाह प्यारो मोर में दर नजार शाह माचे कमजे चारा दा हालत औस्तरगु की उख के तो गोरे यो तरफ तब भी आयशा मलाए तले लेना न खुराक कई नस्का कई बिबिया शेरंग जल्दे शून्य उच्च शिविदे स्तर के और प्रूत दे ए उमर फारूक जमा कसम दे चे बिबिया आयशा बजान उजनी दुखबगाना कजत न मरोरे मौजूर सर पुखलान शमा ए उमर फारूका तमा तो हुआ जब ब्याशी बगुना करियो कना गलाबे करियो कना दा खताबे करियो कना उमर फारूक दारा तवाया उमर फारूक पर तो या रसूल अल्लाह
زما د په الله باندې قسم وي چې کله ته پلا روانې نو ستا سور چې کله په ګنده جیسه او په نجس باندې ورشي فور جبرائیل امین الته حایل جوړ کې ستا سور دغه ګنده ځای نه بچ کی ځکه یا رسول الله ستا سور پاک دی تم پاکه ستا جسم اطهر پاک دی ستا بدن پاک دی ستا سور الله په خراب ازمکه باندې حرام کړی دی بیا تو یا رسول الله تا باندې ګنده مچ نه کیلې خدای پاک ستا بدن ته مچ نه پریږدي چې دا مچ په ګنګې ناستی دا مچ په پډېران ناستی دا په نجاست او خباثت باندې ناستی زما د حبیب په جامو باندې بنکینی اے محمد رسول الله زما ځان جهان ته نه قربان شه بی عائشہ ستا په نکاح کې الله څنګه راولي یا رسول الله چستا پجامه خدای مچ نه پریدي چې د مچ په بغندوي نو بی عائشہ بسنګ غندو خراب شي بیا ورته یا رسول الله کله چې په یوسف علی السلام باندې بیبي زلیخه تومت لګاو نو دارا توایا چې بیبي زلیخه یوسف علی السلام باندې تومت आवाज کو د یوسف علی السلام صفای چوکلا دواړو جانو سردار ورته आवाज کوي اے فاروق اعظم الله دې تا کامیاب او کامران کی الله دې تعالی بہترین جنتون در کی اللہ دیتا در رحم پس سیراب کے سیراب کی اللہ دیتا تا ہدایت نصیب کی مات دلو یا رنا راکڑا محمد رسول اللہ تا عمر پارو قرآن وی یا رسول اللہ یوسف علیہ السلام والے قرآن عظیم گواہی کئی ان کا قمیصو قد من دبر فقد ابت وهو من الصادقین کدا کمیز شان نشری دلوی نو بی بی زلیخہ دروغ جندا یوسف علیہ السلام پاک و رشتن صادق دے و ان کان قمیصو قد من قبل کچر کمیز دمخ طرف نشری دلوی نو بیا یوسف علیہ السلام دروغ جندو بی بی زلیخہ صادق دو رشتن دا فلما رآ قمیصو قد من دبر ارکلچ کمیز دشان اولیدے شو چیشانش لیدل دے نو قال انہو من قید کننا دا رسول اللہ علیہ السلام تا اللہ فرمائی چے مادا یوسف علیہ السلام صفائی پا قرآن عظیم باندے عرش کے بیان کرا او یوسف علیہ السلام میں پاک عمر فاروق ورطو یا رسول اللہ چے دا یوسف علیہ السلام صفائی اللہ پا عرش کے کئے نو بی بی عائشہ دا یوسف علیہ السلام پشان پاک دا زکا دا دا نبوت پکور کے دا 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 رسالت پکور کے دا 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 محبت و دا رحمت دولفت پکور کے دا یا رسول اللہ دا بی بی عائشہ خبر اللہ تپرید اللہ بے صفائی بیان کی دوارو جانو سردار سترگو کی اوخ کے گرزے عثمان زندو رہتے ہوئے عثمان ابن عفان پاسا پوچھت آواز اوایا چھ بی بی عائشہ متعلق ستا سنگ خیال لے بی بی عائشہ پاکا داو کندا زبار خبری اورما خلق گن لگیا دی چھ رسول اللہ علیہ السلام دا خرابی بی بی سرا بی بی عائشہ دا صدیق اکبر لور باس خبر کی گی چھ دا رسول اللہ بی بی دا ابو بکر لور دا بدنام شویدہ او بیام رسول اللہ پکور کے ساتھی عثمان زنورین استاس آل لوایا دوارو جانو سردار تا معلومات نشتا دے علم غیب ورطا نشتا دے اللہ ورطا دویلے اللہ لا خبر کرل دے بی بی عائشہ متعلق دا تمام صحابونا پرسان
बयान कई मशवरत अगली उस्मान ज़िन्नुरैन उस्तहाल बयान का च बीबी आयशा पाक दो कनदा उस्मान ज़िन्नुरैन पासे दो चगे कि या रसूल अल्लाह और सहाबा ते मखड़ले च बीबी मरियम बांध खल्को तो मत उलगाओ च बीबी मरियम से ना उखड़ा और ईसा अलैहि सलाम पैदाशो या रसूल अल्लाह दागी सिफत वसफो पाकी चा बयान करा द्वारो जानो सरदार व तो उस्माना कल जब बीबी मरियम बांधे तो मत उलगे नो कुरान अजीम और दा अगे वक्त किताब वही रब ला यजाले पखपल कुव्वत कामिल सर सफाई बयान कला बराअत बयान कर तोहारत बयान कर बीबी मरियम सफाई अल्लाह दा अर्श अजीम नराले गलेदा द्वारो जानो सरदार तो उस्मान ज़िन्नुरैन हुए या रसूल अल्लाह जमा खजाने जमा खुद्दाम गुलाम नया परवान एगाने बेगान दा तमाम तान कुर्बान शाह चद बीबी मरियम वसफ अल्लाह कई पाकी अल्लाह बयान तोहारत व बराअत अल्लाह बयान या रसूल अल्लाह जरद चद बीबी आयशा दा सफाई बम अल्लाह दा अर्श न बयान की द्वारो जानो सरदार हजरत अली हैदर करार ते मुखचे हैदर करारा अली साहब ए असदुल्लाह असदुर रसूला तखपल मशवरा राका द्वारो जानो सरदार तरफता हजरत अली शेर खुदा शेर रसूल असदुल्लाह असदुर रसूल द्वारो जानो सरदार तमख वे या रसूल अल्लाह तासु खप के गए वाले जड़े गए वाले तासु खफगान मकवे हाय सुरान मकवे या रसूल अल्लाह हमको अलतराना दाद खपल खोर अकाली ओ सोना पाते शेवा आगा दगाड़े हारो द सर मांग पाते शेव आगा पसे वरलमा अमीरा वागस्तो ब्यारा रवाने मा तो खुदा में दे कसम नरत सहाबी कत्ल दी नवर तमा कत्ल दी ने मासर खबर कड़ी दी नवर सर मां खबर कड़ी दी या रसूल अल्लाह चतरा न मराओ मासर खबर न कह पमा दी बदगुमानी दा जमा दी खुदा बांध कसम हुई ए अल्लाह हबीबा सर्ब पसंद के दमा अगर पूरे बाजार मा चक में पूरे यारा नसाखत लीनवी औ या अल्लाह तेरा जिक्र ने जमा सफाई दरता अल्लाह लीनवी द्वारो जानो सरदार पर बदन बांधे तबराला ज़कच दमीने कोरे वाले दमुना फिखानो दला से कुरवान शो मोहब्बत के फर्क रागे उल्फत के फर्क रागे मंस के बिल्तुन रागे नफरत रागे उल्फत खत्म शो मोहब्बत खत्म शो बीबी आयशा या रसूल अल्लाह तुम खफे वल्लाह कबन खुराको कमौन बस का को कमा राजी द्वारो जानो सरदार तड़वान दुरुस्तु कीगी या रसूल अल्लाह मानम मरौरेगा जमा बांध दनावे तोप के कोर मरवा नवा या रसूल अल्लाह जमा मिन बांध और मलगवा या रसूल अल्लाह वल्लाह के बदस खबर नम खबर मा या अल्लाह सुभद्रा नशविदी माँ बद काली नुम मगस्तैनो जब वापस तलैनो कमा त मालूमात चे मुनाफिकान बपमा कोरवा नहीं वापस बवर गलैनो माँ बीबी आयशा जारी सारे बसिज बांधे प्रोते रसूलुल्लाह अलैहि सलाम खफले अबू बकर सिद्दीक रागे या रसूल अल्लाह मालूम की का ले आई वजन अब कहता या रसूल अल्लाह दासद जड़ई औ सवजन खफो मरवरे औ सवजन जाड़े अबू बकर सिद्दीक तवई छे सिद्दीका जमाद गारे सारिया ए वफादार वफादारा वजमा गारे सवर मर गया वजमा यार
غار سورا وزما پسخت کی پکارا وزما د ہجرت یارا وزما صدیقا وزما عمیقا وزما رفیقا تا ته معلومات نشته دی چې بی بی عائشہ لاندې کوزه شوی وا چا بدبختانو یو داسې خبره کړې ده بار وته نشما سترګې لګولې نشما سر چتولې نشما داسې ظالمان دي بی بی عائشہ چا سره بدنام کړه ابو بکر صدیق نه بخورا کوکم نه بسکا کوکم چې تر کوم وخت پورې ماته د بی بی عائشہ صفت او وصف بیان شوی نه ابو بکر صدیق غوږ باندې لاس کې خون چې پروردگارا زه خو هغه صدیق ما چې ما په کفر کې شراب نه دسکلې یا الله زنا مې نه دکړې یا الله زنا کار نو ما خطا کار نو ما ګناګار نو ما زه خو هغه صدیق چې د محمد رسول الله سره په ار سخته کې ولاړم ار تکلیف کې ولاړم ستاد پاره ما په بدل باندې زخمونه په زړه باندې داغونه بدل مې په خپل وینو خروب شو یا الله خو حبیب میں واغستو ما پا کفر کے جہالت و پنا پوئے کہ چرت زنا نہ کڑے یا اللہ زما پا لور باندے دے دا سنگا تو مت پورے شو دوارو جانو سردارو تے ابو بکران زان سر بی بی واخلا و ابو بکر صدیق زان سر خپل بی بی واخلا دا خپل لور بی بی زان سر واخلا کور طرف تے بوزا ابو بکر صدیق ورته یا رسول الله زما تن من بدن تا نظار شا تا نه قربان شا په خدای مې د قسم وی زب بی عائشہ ته کته نشم په خپل برازي زیزان سره بوتلې نشم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لاردا او جناب رسول اللہ بی بی عائشہ زان سرکڑا اے بی بی راز چپلار کر دے بو زما مورل دے بو زما تب التصور وز تیری کے زما طبیعت خراب دے اے پروردگارا یا خدا غکور دے چھ رسول اللہ علیہ السلام جہاد لزی نو یواز نزی زان سرائی شبی بی بوزی کہ رسول اللہ علیہ السلام کور کے زندگی تیرئی نو بی بی عائشہ ورسروی یاد منافقان و بدبختان و ظالمان و دلاسا دا سے وقر آگئی چھ رسول اللہ پخپل اخلی او دو کور بحر باسی و بی بی کور تلانا شان ستاب التغم غلطی او زما بدلت کی وقت تیرشی اے بی بی عائشہ کلچ مقراش نرالن بیا بدر پس در شما بی بی عائشہ جانی چی یا اللہ کور مروان دے یا اللہ کور مروان شو جناب رسول اللہ رانا خفا دے یا اللہ تمرور نشے او یا اللہ رسول اللہ رضا کا دا بی بی عائشہ پا مخبانی اوخ کرا روان دے جناب رسول اللہ پا مخبانی صادر را پروتے او سترگی چاسر نلگئی یا اللہ تد محمد رسول اللہ سترگی اچھتے کا تمام کائنات خپا دے زکچ فخر موجودات خپا دے فخر کائنات خپا دے محمد رسول اللہ خپا دے نزک تمام عالم و جہان خپا دے بی بی عائشہ چواغستلا کورتے او رسولا بی بی عائشہ پجڑا دا ابو بکر صدیق ناستے او خپا دے سترگو کی اخ کی گرزی بی بی عائشہ ولغلا آواز کئی چو او بجانا السلام علیک صدیق اکبر ورت گورنا خبر ورسر نکئی سلام ورننا اخلی بیا ورتے بجانا السلام علیک و بجان زمان سلام ولینا علیک نرا سر جناب رسول اللہ خبر کئی نمد رسول اللہ علیہ السلام کور کے زیشتا نمد پلار کور کے زیشتا اب